ምን አደረገ እሱ? ምሳችሁን በልቷል? ልብሳችሁን ለብሷል? ወይስ ንብረታችሁን አጉድሏል? ቤተሰባችሁን ነክቷል? እንደዚህ ያደረጋችሁ ሰዎች ወይም ያደረከው ሰው ምንህ ጋር ደርሷል? እኔ እንጃ። እኔ እስከማውቀው ድረስ ማንም ጋር የሚደርስ ሰው አይደለም። ሰው እስካልደረሰበት ድረስ ብሩኬ ማንም ጋር መድረስ የሚፈልግ ሰው አይደለም እና በዚህ ልክ እሱን ደግሞ ለማጥፋት መሯሯጥ አስፈላጊ አይደለም እና ይሄን ነገር መጠየቅ ስለፈለግኩኝ ነው። በጣም ስለተሰማኝ ስለደበረኝም ነው። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هركفوني أكم جرتن نجا قبتني جرتو بقى جراتني بقى ربين ساكن سنجسة متنال عجائبة. إيجا نمني أوتو ديمتني جراتي سن أجيسو برباد أوتو سنندودين سن أجيسو برباد نمني جتشودا وقادو بتشوف فيديو تقارجي جتشودا ganamaadhayyuu Burukeen waraanameera kan jedhanii walii gadarreechisaa turanii jechuudha. Uummanni namni haa jiraatu maal nama godheefi otoo namni tokko dhaabatee deemu ajjeesamaa jechuudha. Isa du'e kaasuu isa jiru ajjeesuu subhaanallah yaa ummata wallaahi rabbi isin haa qayeeshu. Kanaafuu Burukee waraaname Burukeen mataa keessa waraaname bakka maalii waraaname innaan illaa maal ta'e namni maaliif nama yaada kana nama nagaa deemu nama abatee deemu nama waan taane maaliif ajjeesuun akkasichuun amma ajjeessameetii jechuudha. Argitanii fuudhanii suuraa isaa qababbaranii jechuudha. Akkasitti gadhiisanii ituubiin kana machaa oolee jechuudha. Haimeen mamma dhufte egaa waan isheen dabarsite waan isheen dubbatte baay'ee tokko nama dhibaa jechuudha. Maaliif jiraatti nama ajjeesuuf nafsee nama lubbuu namaa baasuuf hin dharreeffatina. Namni kolfee fi wayin immoo namni dhaabatee deemee fi miti lubbuun gaafa rabbi baasee hin baati. Lubbuun handhuume harka jirti wanta ta'eef kanaaf hin ariifatina lubbuu namaa baasuufi jettee jechishee warri otoo nama jiruu nafseetiin deemaa jiru jiraatti ajjeestanii bossottanii jechuu isheeti. Isheen illee baay'ee tokko aarteetti nama hin geenye gammachuu keenya dastaa keenya immoo fudhachuu hin dandeessani kennaa rabbiiti kan isheen jettee jechuudha. Dhuguma kennaa rabbi namaa kennee jechuudha. Namni namarraa fudhachuu hin danda'u rabbuma ootee malee jechuudha. Dhugaa rabbi maaliifi namnis amma ijoollee kana namni kan akka jaallates namni kana hunda isaan jaallatu xiqqaan guddaan ijoollee sabiyyiirraa kaasee kan isaan jaallatan isaan takattalu jechuudha. Kun kennaa rabbiiti maal gochuu dandeessu? Kennaa rabbiitti immoo waan taane namatti nama gochaan oolina waan hin taane namarra kaan oolina. Lubbuun hin duuna garuu duutii nafu jechuudha. Dhuguma qaxaroo eegganna warafaa eegganna malee amma kontoraa ta'a. Asirra jiraachuun keenya kontoraata addunyaati. Guyyaa tokko hin hafu jechuudha. Garuu immoo nama dhaabatee deemu jiraatti du'ee ajjeesame wanamaan jedhamu waraanamee wanamaan jedhamu nama nagaa qabu akkas jedhanii oduu sobaatiin gizee gadhiisanii baay'ee tokko nama gaddisiisa. Maatiin diresii naanii naa bilbilanii jedhe Burukeen dhugaa dubbachuuf. Ijoolleen goddanyaanii hundumtuu galgala halkan jedhe. Namni jiraatti maaliif nama ajjeesa namni? Maaliif dhugaa rabbi? Maaliif kana yaadame? Inni kana bossote otoo argatan dhiisuu jechuudha bara. Inni kana qadee kana qabaabbaree sobee waan dhuguma suuraan Burukeem mataan illee inni illee otoo argitan jechuudha. Waan akka dhugaa waan footooshoppiin kun wanti isheen hin hojjetamne jirtu lakkaa akkas godheeti nama walitti naqanii wal nyaachisu lakkaa. Innaa lillahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Akkuma waan dhugaatti jechuudhaan isaan hojjetaa jiranii. Kanaafuu nama jiraatti hin ajjeesinaa gammachuu namaa fudhachuus hin dandeessanii bakka sanaas bu'uus hin dandeessanii kan kennaa rabbi namaa kenneedhaan ni wanta ta'eefi kennaa rabbii namaa kennetti hin qanna'ina. Kennaa rabbiiti. Rabbiin namaa kenna jaalalas namas jechuudha. Kanaafuu
jiraatti nama ajjeesuun baay'ee tokko kabbaadiidha. Guyyaa isaa eega malee guyyaan tokko naftu namni numa deema. Garuu immoo nama nagaa qabu du'ee rukutame yoo jedhanii baay'ee tokko nama gaddisiisa. እንደዚህ አይነት መልኩ የመጣሁት በቪዲዮ እና ከባድ ነው። እናንተ በእኔ ቦታ ብትሆኑ ምን ታደርጋላችሁ? እና ይሄ ልጅ ደግሞ አሁን እኔ ጋ ነው ያለው። baay'ee tokko ulfaata. Aartee jirti egaa baay'ee tokko maaliif uummanni gisee jiraatti nama ajjeesee waan sobaa boostii godhu isa sana aarte jechuudha. Haayimeen wallaahi dhugaa dubbachuuf isa sana ni ishee aarte. ብቻ ከዚህ በላይ ባላወራ ደስ ይለኛል። ደህና ነህ እኮ እያልኩ ነው። በጣም ደህና ነኝ። ረፍዷል እኮ በጣም ሰዓት ሄዷል። እስካሁን ትተኛለህ? ሄዳ ቀስቅሳ ደህና ነው ብላ ትጠየቃለች። ደግሞ የህመም ስሜት እየተሰማህ ነው? ኧረ እባክሽ ተይ። ሐኪም ቤት እንሂድ። ኧረ ተይ። ኧረ ደህና ነኝ። ምን እሺ ነው እንጂ ምን እሺ ነው? ያመሃል እንደ አንተ? ቅመም እኔ በጣም ደህና ነኝ። ስማ ተነስ እስኪ ወይ ሐኪም ቤት እንሂድ። እየረሳህ ነው። ምንድነው? እኔን ግን አውቀኸኛል አይደል? ኧረ ሀይሚ በቃ አውቀኸኛል። እኔን ኧረ ሀይሚ በማርያም ተይ ሙዳት ይዝብኝ እንዴ! ምን ሆነሽ ነው? ሀይሚ ካልክ አውቀኸኛል ማለት ነው። እኔ የነገርኩኝ የምር ምስማ አንቺ ማርያም እንደነ እስኪ ቆይ ጭንቅላትህን ልየው። አንቺ ምንም አልሆንኩም። አንቺ እንዴ እስኪ አንገት akka argitan egaa isheenillee amanuu dadhabdee jechuudha. Yaa haimee miskiinitti amanuu dadhabdee mataa qaqqabdii cinaacha kanarra qaqqabdii jechuudha. Wallaahi hin kaaste irra keessaa jechuudha amanuu dadhabdee. Maaliifi namni jiraatti maaliifi du'a namaa yaada maaliifi nama dhaabatee deemu hawwiimti kanaayyuu maaliifi nama hawwama gaafa guyyaa isaa namni guyyaa eeggata malee ilmi namaa namni asirratti dhaabatee hafu hin jiru. Nama deema guyyaa isaa eeggatee jechuudha. Isa xinnaan jedhu isa guddaan jedhu isa amma alateen jedhu isa waggaa amma kanaan jedhu gaafa guyyaan nama dhufte sana inuma deema xiqqaaf guddaan qabu jechuudha. Guyyaa isaa eeggata malee ilmi namaa garuu amma jirutti tokko waan gaarii nama hawwee waan gaarii tokko namaa yaadee bareedaadha. Ijoolleen kun lamaan waan nama goote hin qabdu. Kenna rabbi isaaniif kennee fi carraaqanii jaalala namaa isaaniif kennaniif isaaniif kennee carraaqanii jiraachaa jiru jireenya isaanii jechuudha. Akka namni isa jaallatu isaan godhe immoo waan gaarii hojjechuu ilaasha gaarii namaa qabaachuu tokko olii tokko gadi tun ta'in toophannatii isaaniitti amanuu jechuudha ijoollee kun lamaan. Kanaafuu jechuudha. Kanaafuu waan gaarii bakka deemanitti immoo waan gaarii namaa yaadu waan gaarii hojjetu jechuudha. Kanaaf jaalala namni rabbi isaaniif kennee jechuudha. Lafa fayyaa kana miti namni tokko jaalala argachuu. Kanaaf kana gubatanii boba'anii xiqqaanshees guddaanshees bakka akkamitti dastaa jaraa balleessinaa akkamitti gammachuu jaraa aamsinaa jedhanii halkaniif guyyaa warra xaxaaru gisee tokko waan barbaadan jedhu gisee tokko waan barbaadan godhu gisee tokko jireenya isaanii keessa galuu gisee tokko immoo barbaadan immoo namaaf dhaabatee deemu du'e galgala edaati kan gadhiisame jedhaa jiruuni bossotamee jedhan ani ganaman argee tuubi irratti jechuudha tuubatamee jedhanii waan akka isaaniitti qabaabbaraniiran iyyuu waa'ee tokko dhugaa rabbi nama gaddisiisa. Nannayanii garuu waan dhugaa seen gisee sanatti na'ee giseen argee hundumtuu gastii banatee kanuma bakka inni kaan hin bo'o inni kaan anuu giraa nagabbe jechi silaa waan tokko as ba'amee dubbatan maal ta'e uummanni jedhee wallaahi otoo waa tokko jiraate burukee boostii godha haayimeefaa boostii godha gooddanyoonni isaa kun amma kara deemtu maqarmattii fuudhanii waan gadhiisanii fi uummanni ajandaa godhatee akka nama dhugaa fakkeessee haasaa oolee burukeen maatiin giseenatti bilbilan nanna'ee maaliif namni jechuun haayimeen illee maal nama gooneeti kanan isaaf hawwame maal godheetidha otoo namni fayyaa yoo namni isa tuqe malee inni fayyaa ka'ee lafa nama nan tuquu jechaa jirti. Baay'ee tokko dhugaa rabbi. ምንም አልሆንኩም እኮ እዚህ አካባቢ ምንም አልሆንክም። ምንም ህመም አይሰማህም? እንዲሰማኝ ታደርጊ ነው። ተወግተህ እኮ ነው። ኧረ ተይ
ይሄ ተወግቷል ምናምን። አረ የሸጣን ጆሮ ይደፈን። አረ እኔ አልሰማም። ይሄ ምን ሆንሽ ሀይሚዬ? ይሄ የጠላት ወሬ ነው። የጠላት ወሬ አትወሩ። እውነት እስቲ ቆይ ሀይሚዬ ተይ እባክሽ። እኔ ምንም አሉ ልጁ ደህና ነው። አይዞሽ። እኔ ካላየሁ አላምንም። በቃ አይዞሽ። የቶች ነው የምወቀው። እኔ ምን አቅላለሁ? ስትንቀዠቀዥ ነዋ። እኔ ብሩኬ ግን ታስታውሳለህ? ትናንት ምን ሀይሚ ተይ ምን ስታደርግ እንደዋልክ ታስታውሳለህ? የት ነበር የሄድከው? ማን ነው እንደዛ ያደረገ? ማን ነው የወጋ? እየረሳህ ነው። እኔ ምንም አልረሳውም። እንዴ ምንድን ነው ሁሉም ሰው ተወጋ ሶጋ የሚለኝ? አይ ምስኪን ነው። ስለተወጋህ ነዋ። እኔ ምንም አልሆንኩም። እየረሳህ ነው እንዴ? ማርያምን ምንም አልሆንኩም። በስለት ተወግተሃል እኮ። ኦሆ ብሩኬ። ኧረ ተው እባክሽ ብሩኬ። እሺ ቆይ ልንጋ እስኪ ላስብ። ቆይ እኮ አልነቃህም ሲመስለኝ፣ አልነቃህም በስነስርዓት። እግዚአብሔርን ደንግጫለሁ። በቃና ሐኪም ቤት እንሂድና የታሸገው ይቀየርልህ። እንዴ በስለት እኮ ነው የተወጋው። መሄድ አለባት፣ መታሸግ አለበት፣ መቀየር አለበት። የታሸገው ሳታስደንግጬኝ ግራ እያገባኝ ነው። መቀየር አለበት የታሸገው። ተወግተሃል በቃ። የምርህን ነው? ሙድ እያስክብኝ ነው ብሩክ። ሙድ እያስክ ነው። ማርያምን ደህና ነኝ። እሺ እኔ ማን ነኝ? ሀይሜ ነው እኮ። እና ታዲያ እኔን ካስታወስ በቃ የተፈጠረብህን ነገር እንዴት ትረሳለህ? ኧረ እባክሽ ተይ፣ ሙደት ተያዘ። እኔ አሁን ቁስልህ እንዳልነካ ነው እኮ እንደዚህ የተቀመጥኩት። ኧረ ቁስሉ የለም፣ ምንም የለም። ብሩኬ ተነስ፣ የታሸገው የሚቀየር ጀታምር ሆነ። ምንም አልሆንኩም። ለማንኛውም ቤተሰብ ደህና ነው። ያው ቅድም ስሰክሳችሁ የነበረው አንዳንድ ነገሮች እውነታ ቢኖራቸውም ግን አንዳንድ ነገሮች ደግሞ እርግጠኛ እንድትሆኑ ነው፣ ደህና እንደሆነ እንድታዩ ስለፈለኩ ነው። በጣም ብዙ ሰው እየተጨነቀ ነው። አንተ የተወጋህ ነው የመሰላቸው። ምን እንደተፈጠረ አላውቅም። ብሩኬ ተወግቷል የሚል ወሬ ብቻ ሁሉም ጋር እየተደረሰ ነው። እግዚአብሔርን እኔ ጋር ራሱ ተደውሎ የምር ብሩኬ ምንም አልተወጋም፣ ምንም አልሆነም፣ ደህና ነው ምናምን እያሉ እየጠየቁ ጠላት ይወጋ ማነው? እኔ ምን አውቄ ብቻ ብዙ ወሬ እየተዳረሰ ነበረ። ዋናው አንተ ደህና መሆንህ ነው። እኔ ግን ለማረጋገጥ ነው። አንድም ያው ደህና ምናምን ደህና ነው። ምን ሆንኩ? እንደሰማችሁ ነው። ገልገለጋ አኩማ አርጌተኒ ቡሩኬን ቱመተሜ ጀደኒ ወሬ ከገዲ ባሰኒ ወሌ ገደረችሰኒ ቀበበረኒ አከስቲ ኡመተ ጨነቃ ብለን ፈካተኒ ገነመ ከነን አርጌ ሀይሜን ሞ ገልገሊቹ ወራብድነት ፈካታ natti daawwalanii na cannaqanii ugumaa burukee waan taane naan jedhanii jette wanta gadhiisame sana arganiiti maatiin illee achi as halkan daawwalanii maal taatee maal tubatamteetta jedhanii ani inni jedhu jechuudha. Burukeen kuno nanne ani mataan kooyyuu jechaa jira. Ara xoosii kee fudhatanii haa deemanii xoosuun hidu ጦሱን ሁሰዱ የሱ ጦስ እንደዚህ ያመናችሁ እንደዚህ የምታደርጉ ሁሉ የብሩኬ ጦስ ሂዳችሁ ሂዱ፣ ይኖርበት። ገና ነው፣ ሮጦ አልጠገበም። ለምንድን ነው የሱ ሞት የምትመኙት? የሰው ሞት አትመኙ። እናንተ ቤትም ነገ ይመጣል ማለት ነው፣ እንኳኮ ይመጣል። ስለዚህ ከቻላችሁ ጥሩ ነገር የሰው አስቡ፣ ለሰው ማለት ነው። ክፉ አታስቡ። ክፉ ካሰባችሁ ዞሮም እናንተም ይደርሳል እንዳሰባችሁ። የሰው ደግሞ ጥሩ ነገር ካሰባችሁ ጥሩ ነገር ይገጠማል እናንተም ማለት ነው። ክፉ ካሰባችሁ ክፉ ይገጠማል። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ሰከን ብላችሁ ብታስቡ ጥሩ ነው። ለሰው ክፉ ለሰው በቃ ሞት የምትመኙ ሁል ጊዜ እናንተ አትሞቱም እንዴ? እናንተስ ሞት አይመጣ? ምንም አነካችሁ እኮ እናንተ ያላችሁ የት ነው? ያለ እጅ ነው። ስለዚህ ለሰው ክፉ አትመኙ ሁልጊዜ። ነማፊ ሐማያ ዲና ዱጋ ምን